These measures will raise 28 billion in additional revenue in 25-26. Mfumo tlakusa xibalo xa swixaviwa hi 0.5%. Mugayo, xinkwa xa brown, rayisi, ticondo, muhori na swin'wana swakudya swa mani na mani a swi nge vi na xibalo. Dr. Patrice Motsepe and confirmed him as the new president of CAF. Patrice Motsepe u hlawuriwa nakambe tanihi president wa nhlangano wa bolo wa Africa, CAF. Maka hina lawa i mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Mina vito ni Matimukhosi Ripereni. Holobye wa timali Enoch Godongwana wa ndlale xiviko xa mpimanyeto wa mali ya ntsengo wa 2.6 trillion wa tirandi ehansi ka xiyimo xa ikhonomi leyi tsotsopaka swinene. Holobye u tshemba leswaku mpimanyeto lowu wu ta pfuna ku antswisa xiyimo xa ikhonomi ngopfungopfu xikweleti xa mfumo. Xiyimo xa ikhonomi eka vaaki xi nga hanyanya ku tika tanihi leswi holobye a nga tlakusa xibalo xa swixaviwa kumbe VAT hi 0.5% na n'waka na haxawa. Loko swa ha tetano mfumo wu ta boheka ku lomba mali ku pfala mabangwa yo karhi eka nkwama wa tiko. Endzhaku ka mavhiki ya minkanerisano mayelana ku engeteriwa ka xibalo lexi tivekaka tanihi value added tax, holobye wa mali Enoch Godongwana u tivisa leswaku VAT yi ta engeteriwa hi half 40% eka malembe ximali 2025-2026. Ku ta tlhela ku engeteriwa hi half ya percent nakambe lembe leri taka. Leswi vulaka leswaku VAT yi ta tlakuka yi va 60% kusukela hi lembe ximali 2026-2027. Godongwana u handle mpimanyeto nhlikaniwa namuntlha. Government also proposes no inflationary adjustment to personal income tax brackets and medical tax credits. These measures will raise 28 billion in additional revenue in 25-26 and 14.5 billion in 26-27. Madam Speaker, this decision was not taken lightly. I can tell you now, no Minister of Finance is ever happy to increase taxes. We are aware of the fact that a lower overall burden of tax can help to increase investment and job creation and also unlock household spending power. Holobye u tlhela a ku mfumo wa yi tiva mitshikelelo ya durha wa siku na siku leyi vaakatiko va hlanganaka na yona, leswi katsaka swakudya, petrol, gezi ni vutleketli. U ri va ta ringeta hi tindlela hinkwato ku sirhelela mindyangu leyi nga swela. U ri leswi ta va kona hi ku tiyisa leswaku mali ya mudende ya tlakusiwa, kasi hi le tlhelo va tlhela va engetela swakudya leswi nga riki na VAT leswi katsaka matsavu lama nga mathinini, swino ni nyama. Godongwana u tivise leswaku xibalo xa petrol na xona a xi nge engeteriwi. U tlhela a ku hofisi ya xibalo na yona yi ta nyikiwa mpimanyeto wo ringanela. Broadening the tax base and improving the administrative efficiency of the South African Revenue Service allow us over time to spread the tax burden more evenly and equitably. With this in mind, SARS is allocated 3.5 billion in the current financial year and an additional 4.4 billion over the medium term. That takes the total SARS allocation to 7.5 billion over the medium term. By the end of February this year, SARS reported a significant increase in undisputed debt. This means billions of rand are owed to the state. Loko swi fika eka mali ya mudende, holobye u tivise leswaku muholo wa vadyuhari ni vatsoniwa wu ta engeteriwa hi 130 rand, kasi wa vana wona wu ta gonya hi 30 rand. Loko vana lava nga riki na vatswari wu engeteriwa hi 70 rand. Muholo wa vusweti bya mani na mani wu ta yisa emahlweni ku fika lembe leri taka hi Nyenyankulu. U ri mfumo wu ta durheliwa 35.2 billion wa tirandi ku hakela miholo leyi. Godongwana u tlhela a bakanya swiviko swo mudende wa vusweti lowu tivekaka tanihi social relief fund wu ta herisiwa loko VAT yi nga tlakusiwi. Because of the reduction in the VAT, I had to reduce the 150 to 130. The child support grant by 30 rand. The foster care grant by 70 rand. The COVID-19 social relief in its current form will be extended by a year to March 2026. 35.52 billion rand is allocated for this purpose. Let me correct Justice
correct a myth here. A myth that suggests that I'm trying to pose as two alternatives is either VAT or SRD. Didn't say that. Ntshamo wa palamende wa ku votela xiviko lexi mpimanyeto u ta landzela ku nga ri khale. Holobye wa timali Enoch Godongwana u humese xiviko lexi kunguhataka xibalo xa le henhla eka byala na fole u tlhela tivisa ntlakuso wa 0.5 wa tiphesente eka xibalo xa swixaviwa hinkwaswo kumbe VAT eka malembe mambirhi. Holobye u ri leswi swi ta pfuna ku engetela mali ya ntsengo wa 28 billion wa tirandi leyi lavekaka hi xihatla eka lembe ximali leri. Holobye u hetile a kota ku andlala xiviko xa mpimanyeto wa tiko. Godongwana u vula leswaku 1.20 wa titriliyoni wa tirandi yi ta ya eka nhluvukiso wa vaaki. Handle ka swisolo leswi nga kona, holobye u tivise ku tlakuka VAT hi 0.5 wa tiphesente lembe leri, laha yi nga ta tlhela yi tlakuka nakambe hi tiphesente leti fanaka lembe leri taka. Hambiswiritano, u vurile leswaku loko mfumo wu kuma ku ri ku ni leswi va faneleke ku swi tlakusa ku ngetela nkwama wa tiko, va ta tlhela va languta hi vuntshwa loko ku ri va nga ngetela tiphesente tin'wana. This decision was not taken lightly. I can tell you now, no Minister of Finance is ever happy to increase taxes. We are aware of the fact that a lower overall burden of tax can help to increase investment and job creation and also unlock household spending power. Eka swakudya swa nkoka a nga ngetelanga nchumu ku kota ku lawula ku tlakusa ka VAT eka swin'wana. Expanding the basket of zero-rated items to include vegetables, dairy liquid, blends, meats and poultry products. We are also not increasing the fuel levy for another year, saving consumers around 4 billion. Xibalo xa xihoko ku katsa na tisigara swi tlakuka swinene hi 6.25 wa tiphesente, kasi ku ri mafole na swidzahi swo fana na ti-vaping swi tlakuka hi 4.75 wa tiphesente. Holobye u tlhela endla xikombelo xo tlakusa nyana midende. This allows us to increase the old age grant, disability grant by 130 rand, the child support grant by 30 rand, the foster care grant by 70 rand. The COVID-19 social relief in its current form will be extended by a year to March 2026. 35.52 billion rand is allocated for this purpose. Sisi le mavokweni ya parlamente ku amukela kumbe ku bakanyela etlhelo mpimanyeto lowu nga andlariwa hi holobye. Man'wana ya mabandla tipolitiki pari a va seketeli mpimanyeto lowu humeseke hi holobye Godongwana namuntlha. Murhangeri wa DA John Steenhuisen u tiyisise leswaku bandla rakwe a ri nge seketeli xiviko lexi naswona swi ta teka nkarhi leswaku ANC ku kuma nseketelo wa ku pasisa mpimanyeto lowu. Hambiswiritano, Steenhuisen u ri bandla ra amukela mikanerisano mayelana na mhaka leyi. Mabandla ya ANC na DA va tsandzekile ku twanana eka mhaka leyi, kambe mutshamaxitulu wa ANC Gwede Mantashe u ri swikoxo swa bandla ra DA swa kanetana na ANC. Swirho swa GNU va kombise vun'we ku lwisana na ku tlakusiwa ka xibalo xa VAT. Mavandla yo hlaya eParlamente va ra va nge wu voteli mpimanyeto tanihileswi wu nga tsetseleliki vanhu. This economy can't grow. The minister himself said it's been stagnating for 10 years. And because of that, we have more and more people on social relief distress grant. So that's why this budget can't balance. So nothing mentioned about cutting state-owned enterprises that are redundant and obsolete. There's nothing about cutting the cabinet size. No mention of cutting corruption. We reject the idea of a VAT hike. I think South Africans are going to be double taxed. It's on VAT, but also on personal tax. You are asking teachers, lawyers, nurses, all citizens to now be paying more tax. The issue is that we've been engaging them quite for some time. They want to counterpose everything else on battles that they have lost. They want to counterpose the budget to Bela Bill, to NHI, to expropriation. And we say to them, we cannot counterpose political processes to a budget. In our considered view as the MK party, the minister had a number of options to explore.
But the option that the minister chose, in our view, is a wrong one. Increasing VAT by any percentage is disastrous. To increase it by 0.5% this year and next year as well, the people who are going to suffer most are black people. Holobye wa timali Enoch Godongwana u hlamusele xivangelo xa yena xo engeteriwa ka xibalo eka mbulavulo wa yena wa mpimanyeto. U ri swa olova eka mavandla yo kaneta lama nga rhwalangiki vutihlamuleri lebyi yena a nga na byona. U ri ku tlakusiwa ka VAT swi kaneriwile no tlhela swi hleriwa. Problem in these people, it's nice when you don't have the responsibility. Let me just give you an example. If you go into Rustenburg as we speak, Glencoe has closed 7 furnaces, and the impact on 13,000 employment. Now, if you were saying you are going to fast track that process of retrenchment by increasing more corporate tax, what do you mean? You're just putting more people on 350. That's basically what you mean. So I don't think it's logical. South African companies are affected by high electricity, weak logistics, and now you're saying let's put more tax on them. It's high unemployment. Godongwana u vulavule na mahungu ya SABC loko a heta ku nyika mpimanyeto. Scaling up infrastructure to unlock the productive capacity. Nhlangano wa vaxavisi va byala National Liquor Traders va ri ku tlakuka ka xibalo xa byala swi ta va onhela swinene tanihileswi xiyenge lexi xi nga langutana na mphikizano wa lava xavisaka byala bya vuxisi. Mutshamaxitulu wa nhlangano Lucky Ntimande u ri leswi nga ha xungeta vunyingi bya mabindzu ya swirho swa nhlangano wa vona. To put this into perspective, the illicit and counterfeit alcohol in South Africa is worth 20 billion rand annually, which means that if this was a company, it would be the second biggest alcohol company in South Africa after South African breweries. So we're dealing with a monster, and these guys, they're now operating in such a way that they can even produce the products that makes it difficult for the brand owners to even tell the difference. That is scary. So now it's even more difficult for our consumers to now tell the difference when they're buying these products, whether they're buying a legal or a counterfeit or illicit product. This is a big concern for us, and we're hoping that government will actually find a way in which to address this issue of illicit and counterfeit alcohol before we see it becoming a runaway train. Just our neighbors in Mozambique, 73% of the alcohol in that country is illegal or counterfeit alcohol. In East Africa, that number sits at about 64%. So this is something that if we are unable to manage as a country, it is going to be something that becomes a health hazard, not only for the liquor traders, but also for the consumers that we're dependent on to support our businesses. Malangute mahungu ya Xitsonga ka SABC. Nhlayo ya vanhu lava nga lova eka nghozi ya bazi eGauteng se yi tlakuke ku ya eka 40. Xiviko xi tiyisise holobye wa rihanyo eGauteng Nomantu Nkomo ra Lehuku loko swa ha te tano yin'wana ya mintsumbu leyi nga kumeka eka mhangu leyi a yi se tiveka. Namuntlha holobye wa rihanyo eGauteng a ri exibedhlele xa Tembisa ku ya pfuxela lava nga pona eka mhangu liya. Un'wana wa bona ku nga Nelson Mtshali u khense swinene masocha lava nga va pfuna. Hi hala tlhelo vanharhu eka ntsevu lava nga exibedhlele va ha ri ka xiyimo xo khombo. Ku fikela sweswi 29 eka lava 49 va tshunxiwile exibedhlele. The number is 14, and we have this limb that is number 15, that is with our forensic pathological services that we have kept until we get the owner of the limb. Mudyondzisi wa xinhwanyatana Jocelyn Smith u byele khoto leswaku mana wa n'wana ku nga Kelly Smith u n'wi byele leswaku u kume riqingho kusuka eka wanuna wa Nigeria ra ku n'wi byela leswaku n'wana wakwe se u le ndleleni ya ku kongoma eka tiko ra vupela dyambu bya Afrika. U ri leswi humelele hi siku ra 23 ra Nyenyenyani 2024 ku nga mune wa masiku endzhaku loko xinhwanyatana xi lahlekile. Tyrene Edna Mart u hlamusele Jocelyn tani n'wana wa ku rhula. Kelly Smith na murhandziwa wakwe Jacqueline Apollis na Stephen Van Ryn va tengisiwile swihehlo swa ku tlhakisa no xavisa n'wana. Sy het oproep ontvang. She received a call van 'n Nigeriese man from a Nigerian male
En dat hierdie persoon and this person aan haar genoem het mentioned to her dat sy moet gou speel. that she must play quickly. Ek het aan haar gevra, I asked her, hoe weet sy dat dit 'n Nigeriese man was? how do you know that this was a Nigerian male? Sy het my vraag nie beantwoord nie, edelagbare. She did not answer my question, my lord. Haar gesprek het aangegaan, edelagbare. The conversation carried on, my lord. Sy het ook genoem dat Also mentioned, volgens die oproep according to this call, is dat die inligting wat sy van die Nigeriese man ontvang het, the information that she received from this Nigerian male, dat haar kind op 'n boot is, that her child was on a boat binne in 'n container, inside the container, en dat hulle op pad is na Wes-Afrika. and that they were on their way to West Africa. Ek het wel gevra. Bandla ra Action SA eMpumalanga va kombele maphorisa ku entisa vulavisisi eka nandzu wo dlawa ka n'wamabindzu Dr. Ezra Mathumbu. Mathumbu a ri mutshamaxitulu wa bandla ra Action SA eBushbuckridge. Yena u baleseriwile a lova a ri exikarhi ka Mkhuhlu na Kruger National Park a ka ha ri kusuka eka nhlengeletano ya bandla hi Ravumbirhi ra vhiki leri nga hundza. Ntirho wa ku n'wi tsundzuka a wu ri tolo eka rikwavo xitandini xa Crooked Lawn. Nkosi wa Dr. Mathumbu wu ta va mundzuku. A ku ri ntirho wo tsundzuka un'wana wa swirho swo hlonipheka tlhelo nena eka muganga lowu a humaka eka wona. Mathumbu u dlayiwile hi ndlela ya tihanyi endzhaku ku va na nhlengeletano ya swa tipolitiki. U hlamuseriwe tanihi munhu loyi a rhangise emahlweni vaaki na ku rhandza ndyangu wa yena. Papa a ku ri munhu wa rixaka a nga ri wa papa wa hina ntsena. A ku ri munhu loyi a rhandza vanhu and I endla a lot for the community. Na le Crooked Lawn we had a Akurna post office because Papa put his foot down at Terela Jonkilanga at Terela Gazankulu. So Akuri munhu wa vanhu and alava ku vona improvement aka community. Mathumbu a ku ri mfundhisi n'wamabindzu n'wa tipolitiki tlhelo muhaxi ka xitichi xa Munghana Lonene FM. Eka malembe lama nga hundza a ku ri holobye eka khale ka mfumo wa Gazankulu. Dr. Mathumbu ive munhu wa kahle tikweni ra hina. Etikerekeni hinkwato leti nga kola a nghenelela eswikolweni ku na xikolo lexi xi nga za xi va koho hikwalaho ka vuswikoti byakwe ni matimba yakwe. Entiyisweni hi lahlekeriwe hi nhenha la tikweni ra ka hina. Swi nga ndzi non'welanyana ku vula leswaku tlhelo ra tipolitiki kumbe tlhelo ra mabusiness kumbe tlhelo ra kambe lexi tivaka xona u tiva leswaku i fambe hi ndlela leyi a nga fambi yo vavisa. Mathumbu u tlhela a hoyozeriwa ku va murhangeri wa ku va na xivono. Vandla ra Action SA ri koxa leswaku rifu ra yena ri lavisisiwa hi ku copeta ka tihlo. Dr. Mathumbu was one of the best regional chairpersons. Remember, he started as a constituency chair and he had more branches in the whole province. I'm in that legislature because of the work of Dr. Mathumbu, because most of the votes that we got as Action SA came from Bushbuckridge region. Mathumbu u hundze emisaveni a siya ngamu yakwe na tintombi tinharhu. U ta vekiwa endlwini ya yena ya makumu mundzuku hi Ravumune, naswona vulavisisi bya maphorisa byi ya emahlweni. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eHlanganani eMpumalanga. Randi yi vevukile ku pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 34 cents, pound 23 rand 74 cents, euro 20 rand 2 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,921 a ounce, platinum $982 a ounce, nxavo wa oil yimbisi $70.83 hi mphongolo.
endzhaku hlawuriwa ra vumbirhi president wa CAF Patrice Motsepe u ri va fanele ku yisa emahlweni no antswisa xiyimo xa ntlangu wa bolo eka tikonkulu. Motsepe u hlawuriwe ra vumbirhi tanihi president wa CAF eka nhlengeletano ya vu-14 eCairo eEgypt mixo wa namuntlha. Varhangeri va matiko ya Afrika na va president va nhlangano wa bolo wa Afrika va dume hi ku kala va nga lavi ku tshika ntirho loko nkarhi wu fika makumu, naswona vo tala va ta ya mahlweni va khomelela eka matimba hambiloko va komberiwa ku tshika ntirho ni ku tirhisa tindlela tin'wani ku tama va ha ri eka vurhangeri. Motsepe na yena utano vumbhoni bya swona i ku loko a tlhela a hlawuriwa tanihi president wa CAF ra vumbirhi a nga alanga ku rhurhela mphikizano wa khapu ya matiko ya Afrika eIvory Coast lembe leri nga hundza ni ku va Morocco yi fike eka ti-semifinal ta khapu ya misava ya FIFA hi swin'wana swa leswi a swi fikeleleke tanihi murhangeri. U ri vufambisi byakwe byi fanele ku ya mahlweni ni ku endla matimu. There's a revolution taking place in African football. There's a revolution taking place in African football. And we are honored and privileged to be part of that revolution. And part of the revolution is in the results. Is Morocco in the semi-finals of the World Cup with all of the nations in the world. Is the AFCON in Cote d'Ivoire being watched by 180 nations. It has never happened. It's the prize money that is being given to the players and to the teams that are winning. It is too. Kasi ndlela yaleyo gimeta mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina ku ta landzela maxelo endzhaku mavhengele riperela. Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe timpfula leti ti nga ta va ti ri kona kwa xifundzenikulu xa Limpopo Mpumalanga kasi na kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba kwala ka 60 wa ti-percent kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State kasi na kwala Northwest kasi nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi fambela ka 60 wa ti-percent. A langutiseni leswaku mundzuku kona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo Mpumalanga kasi nakona kwala xifundzenikulu xa Gauteng nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi fambela ka 60 wa ti-percent kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi fambela ka 80 wa ti-percent. A langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya wa matimba kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi loko langutisa kwala Northern Cape kona kasi na kwala Free State kasi na kwala Northwest kasi nakona kwala xifundzenikulu xa Gauteng kona ku languteliwe mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona. Loko langutisa kasi na mundzuku swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni kasi loko langutisa kwala a Northern Cape kasi na kwala tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Western Cape kona ku languteliwe rintshwa leri nga ta va ri ri kona kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape yi rhelela fika kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe moya wa matimba lowu nga ta va ri kona loko langutisa kwala Limpopo Mpumalanga KwaZulu-Natal nakona kasi ku languteliwe mpfula ya tilo yi ta va yi kha yi ya emahlweni. A langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini loko langutisa kwala Gauteng kona ku languteliwe maxelo yo saseka kasi Pretoria 24 kasi loko langutisa kwala Johannesburg 22 loko langutisa maxelo exifundzenikulu xa Limpopo kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa musina kasi loko langutisa kwala Botsoleni ka Maphata kasi na kwala Giyani kasi la Blinkwater kasi na kwala ka Hlaniki nakona ku languteliwe ku va kha ku hisa loko langutisa Polokwane 27 kasi kwala dorobeni ra Phalaborwa kona ku ta va kha ku hisa famba ka 32 kasi loko langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa Skukuza kasi loko langutisa kwala Emirlo nakona ku ta va kha famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa Ulundi kasi Richards Bay ta va kha fambela ka 29 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Eastern Cape nakona ku languteliwe maxelo yo saseka la nga ta va kha ku kufumela Mthatha kasi loko langutisa kwala Gqeberha nakona ku ta va kha ku kufumela loko langutisa kwala East London yi ta va kha fambela ka 26 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Western Cape kasi kona nakona ku languteliwe maxelo yo saseka loko langutisa kwala George 22 Mossel Bay 23 kasi loko langutisa dorobeni ra Cape Town kona ku ta va kha ku hisa yi fambela ka 30 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Northern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa loko langutisa kwala Upington ku hisa Springbok kasi na kwala Kurumani nakona yi ta va kha yi fambela ka 29 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Free State kasi nakona ku languteliwe maxelo yo saseka nga ta va kha ku kufumela loko langutisa kwala Bloemfontein yi kha yi fambela ka 30 loko langutisa Welkom 29 kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Northwest kona nakona ku languteliwe maxelo yo saseka la nga ta va kha ku kufumela kwala Rustenburg kasi loko langutisa kwala Mahikeng kona yi ta va yi kha yi famba ka 28 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Vryburg kona yi ta va yi kha yi famba ka 29 wa ti-degrees. Leswi a mi khomile swona eka maxelo riperile.